Dia. Iya. Kalau dari baba ada ya. Boh. Mak soko. Ente lu Chandro bersih ya. Ya re. Ari si agerembi sari ya. Sebetan jokor kape biko. Boy jentak lebur kundul kapir ya pas. Hah? Kundul kapir Pak mak ter betis rari ya. Chandro. Ada pas bedekin mak glowing mana. Ketang lah. Ini bisa terus ayo. Ini ngerayu. Ya. Terus ring bini kan ya? Ayo. Terus kan ring bini. Halo Tretan, jangan lupa kalian like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian channel YouTube Mafia Bola. Op. Ya, tariklah. Kayak bermuka deh kok. Udah ya syukur deh. Keluar pelarat itu. Deh, hari ya. Hari nun nun deh. Dan orang nun saya syukur dia. Pakai gitu deh. Baik tak aku boleh ngai sebut nak dia. Ini notebook. Ini button mar om. Nyar kunting. Ada kunting obuk. Hari ini pada saya perang main Andrian deh kerep takui ya berak. Hari button. Tak teroko apa codok pada kemarin. Nah. Ada beda maru marin mua nama bersih. Ada sorai. Sabar dia nak adalah. Dek sebeli dia. Bodoh sebeli ya. Dek saya cokor lah. Nemu pelanggan boy marin deh. Di mak kok pas cokor. Lebih leru kok cokor. Di sarung top melolo. Kon siapa masih muka sih teh. Cokoran nih. Bu lah grembis kok kan. Dengan anggora tegar. Mak dei. Kita butuh bisa boleh apa bagian tukang cokor lah. Nutup kopi. Bu lah ngari ya. Lalu busong kok malolo. Sungguh na baca ngaran. Kok ihuring kok bimbo. Mak dek iya bu deh kok. Kon siapa ya? Kon buher. Nutup. Kon nerpan beri nutup. Beli-belian kok. Mari mas. Coba libet hari bisa. Perkara tadi Irfan. Terus ke selain dek timur mas. Nyari di mana coba dah. Di pasar tukang buah mi muka. Kan di Gutenggi mun tukang buah. Nggak tahu cokor ki, mau tahu cokor. Mungkin lebrak gundul separuh. Ya. Kon adam nutup. Kundeng potongnya. Kon adam. Ada mas.
Masa sungai daripada tukang cokor sing tadek bisa dengan mandi banyak. Cokor dek mau boleh upuk deh. Masa kok cokor neng sepuran. Kan cokor sepur kok mau bisa apa? Cek saran tukang cokor. Dari kita korak-korakan. Berat de iya ya, mak temu. Oh. Ayo saya cokor dana. Bisa kepi deh cokor. Dita kowe ke bobo mi beri cokor ah kok marhulian. Hina ada tengah orang si lebar pokok lang capa ke ciri lah. Tapi dungap piring lawu mati melulu masa. Pakai indah aromat pun pakai yo. Tak cokor sekali. Nyokor ambi. Tak bisa aku juga. Nyokor sampai boleh pak nyari ketek berak. Pak bukan mi cokor mi yo. Gundul wah. Ring lebar sekali dia. Tak ada kostum nakan dia kena. Mak dia iya. Siap kepi lah. 1, 2. Ada cokor Ada cokor pakai orang deh. Aduh. Nutup ki ya Kang Buher. Lah. Iya. Ini udah di mana kok, Mas? Belum mikirin, Kak. Duh. Udah pakai tak teng-teng dak enak rare. Duh, berjejah. Tak lengening kok tak cukur kana. Lah. Kang Buher apa gue kotang deh. Lah. Mak gue mak coba dinak mau gue kotang Kang Buher deh. Lah. Tuh. Arah mak kita pot semprotan kadek. Jadi kok ngetes kok. Cokor ben bola. Atar kata mata berak. Pangkas rambut si bolot. Muka berarti ya? Muka? Hah? Muka? Para. Muka? Songka. Songka cita ke si songka. Muka. Ben muka. Iya anyar kok. Anyar. Tujuh lu. Oh iya tujuh kok. Cokor. Iya cokor kok. Iya nemu lah. Cokor ah. Iya. Iya lah pernah. Nah. Caklah kalah lah. Coba sih ngalak aja dengan ceria le tibi ki buru. Mak orang ki buru tujuh ngalak aja. Cina. Hari lah mencokor dina pun. Kena dina. Cetak mulai nang nak ban, mau masak langsung nang dina, masak dina. Hah? Masak dina aja pas. Siapa? Ban. Tanah dina. Iya mak kena bijan aja. Hari ya? Iya. Bo ada pengaman, mi beda kelap jetar ke petakui dia berada dia. Oh iya. Aman. Nabui kejen bejen pas. Mun hari ya? Mi beda sebut semprotan nang dei ben. Jadi aman. Oh. Mun hari maharum badan. Oh. Cacing bisa di patein. Baygon, bunuh nyamuk, mati 3 detik. Anti nyamuk, lalat dan kecoa. Ini paragon anu cet. Baygon, paragon. Ada mengharumkan badan. Iya nom bisa lagi ya. Eno mak ngelkal ting-canting naban pas. Tak. Enom. Coba lah. Coba tiri maranganga, Marah, olan kiji mak mati kia pas. Baygon dia. Ada
Mun dia nun mua. Iya. Iya. Mun are gundeng ngaman sia cokor ah. Poh, mak kui kuting pemibelan rata kerpan. Mengaring mibel kopi bon. Hah? Mak kui kuting pemibelan teker. Mun gundeng penimbelan mending hari ya. Pemibelan mibel kopi ro kan kui ngari ya. Mun mibel japi masa aku ngari. Kopi, kelak matan ratong bon. Hari iya dia mari. Iya tahu. Iya. Poh, kuting lain buniji ya. Mata kui circle sekali bon. Oh, iya mah hilang sekali tapi. Mun kui circle bon. Ada bu rede na. Tahu lah cek soroi dia. Hah? Tahu lah cek soroi. Iya. Pakai kompoi Kang Buher tahu cek soroi dia. Ya. Dia iya dia. Iya. Nyoba ang cuaca setang cokoran apa kan? Coba marah tunjuk nak. Enggak ada. Marah. Iya mau kok jadi cokor pan are pan. Are nggak anggora aku teker re. Are teker lenceng anggora are. Jadi cokor kok. Rancang itu sudah cokor. Si kebele kan cet lenceng dia. Iya. Ayo duduk mas. Duduk di depan. Marah. Ya. Nemu pelanggan kau ni. Dia. Iya. Kalau dari baba ada ya. Boh. Mak soko. Ente lu candro bersih ya. Ya re. Ari si agerembi sari ya. Sebetan cokor kape biko. Boy jen tak lebur kundul kapir ya pas. Hah? Kundul kapir pak mak terkrebetis rari ya. Candro bersih ya. Terus bersih enggak? Ya are si penting dari dia bala are de remer ya. Neng lah cancok tekan cokor. Iya lah mau penter kah? Lu mun tahu kok mati ntar ada enak cokor. Neng lah. Ada kopo munda iya. Sip. Ada beke berak. Oh. Kering picit ni. Ada apa kita picit kita teki dah kau kok ben. Aduh. Oh ya, pun berdiri ya, ada bulu mata. Oh. Tak bela ben. Aduh, kopeng si semprot. Lopot. Ya lopot dengan lubang kopeng si semprot. Oh. Aduh, kopo munda iya. Tuh. Neng Ada lotok lah. Kan genteng. Dia bini dia mesti merasa terus kebun deh. Kopo munda iya. Tuh, ada munda iya, ada kopo. Neng. Tuh, kopo. Telo, bosan lagi. Ada. Habis September kemarin aku nyaman nih yuk. Cokoran apa? Mulet. Tak seneng kali mulen bener. Oh. Tuh, Kurang batok piye. ada munda. Ada kepelapi pura salen kok kiri ibu ipis kok munda iya. Bu ipis tuh kamu udah sandang lebih pan. Kopo. Anjay. Parah. Benda iya. Mak bersih mas. Cokor deh iya. Ya. Tak kira tanya ki boleh sejak mak beke banda iya bimbu kok bila mulai deh. Mantap. Oh iya mantap. Tak usah mandi ke sungai aja. Dan nak bayi mentara mandi tu saat ada cokor. Aduh kak. Lawan. Mata buka pemandi na orang bayi ban. Kan saya umum kan pemandi na sepeda motor benda cet lah. Pemandi na orang lebih. Neng. Saya tak kelupuk sekali lotok teker. Ada pas bedekin mak glowing mana. Kentang lah. Ini bisa terus kan.
Ayo. Anjay. Bener deh gini. Mak glowing mas deh. Ya mesti minum dong. Nggak bobo. Macem-macem lah. Nyunuk gelong. Ada orang itu kan cukurin pengiran deh. Ayo tak ada ring cukur terkini posta-posta ini dah. Kebal, aku dikira nggak punya. Neng sore boleh. Aduh, agar apa? Kedok bedan mu depan. Mar neng lah. Hari teker tak lupa sekali lu kok. Telu. Mana dia masih gunting deh? Aduh, peti teman. Hah? Peti. Siap bukan? Marah-marah gede. Kebal aku musuh juga. Ini jatah kamu ibu. Oh. Op lah. Telu. Boh, arah diri. Neng lu. Ini tetap abiko kasih ya. Mak ganteng ben kai. Ring bini dia bisa terus pas. Cetai jogor apa terbit telebu kok. Ora ente tu. Mantap mantap banget. Deki kok promosi ya? Hah? Promosi kok deki beda tukang saya jogor boleh malam tanya kok. Siapa? Beda wale di sarung saya jongguan. Oh iya, deki. Iya livi. Oh, Arwah. Iya bodoh jongguan. Jogor jongguannya. Oh, saudara enak lah. Iya. Semir belecing. Acogor ah. Hah? Acogor mak semir. Atau luah tak rapah. Oh iya, cangkrep deki pas ya. Iya. Dem macam tu. Itu boleh lawan lagu itu. Ya! Are. Tak beng lo bengin, lo tu kan. Lo. Ada menda ya pan. Ya marah. Kah, jono ke jono. Neng lah. Kan drog glowing. Rai dia apa? Tengah. Wah. Are cono dia. Tak ngakan jadi kibas pakai tanah ibu ipis tak ngakan. Lah, are bibir. Tak ngakan bas. Mak aduh kunteng pami bela nak. Tuh. Lah, wah mu gerakan gedang ban munggu ya. Marah neng. Baba, tak marah jak munji. Ya ngusok kok. Ada ya. Marah lah neng. Tuh ngak minum robi ku senjetat ya. Tuh balik ku tengah gedeng. Oh iya, yobel. Oh, buat anjing ba. Ada iya mau nyentak apa. Rek nganggar dia. Oh iya, ngangkong ada dia kok kening kucing kita. Esu, tenang. Ada sekali mun kucing. Panas. Mun tak tajam tu mak ke kucing ban. Ini les gini kok. Song dah kak. Baba anjak tahu sama song tak bagi cokor cat. Hah? Tahu bibir ngening bibir. Marah lah. Tinah erawah rugi mesin bayi sekali deki. Kah. Lah. Jano. Tuh. Wah. Lengak. Pote pas. Tuh pote. Aduh. Mantap ya. Iya mantap. Ngojek nyaman cokor dan nak. Celep kopi 3.000 ni celep. Opo. Berbeda. Tunduk. Ya lupain kau tak gopo buat anda iya nak kena. Dah iya dia. Seneng lah. Dah iya dia. Hah? Ada tak ngiding? Hah?
Boh, tolok ni sebab ih raya. Iya, asal. Anda iya. Ini nama bekah. Ah, tenglah. Bare? Hmm? Iya. Iyalah, kalah ban. Ada kena bedak naresai. Marapas. Gantian. Keteh, ban tojuk. Ya. Pelotong kok kalau colon macam tu ban. Malang kau itu. Iya din benar gerembis kia. Aduh. Iya. Ada tukang cokor lotok kia. Biasanya gue pengaman dulu gak? Apa? Aduh, Bo di budi roh, cet di budi usus. Iya. Mun bentibin pasang pengaman ban. Tangkan bila lotok puri sabu irji ya. Nenang. Ada. Dengar. Nganga. Anganga. Nganga. Ya. Obu beri mua. Iya, terus, cik terus. Ini ngerayu. Ya. Terus ring bini kan ya? Ayo. Terus kan ring bini. Apa sih? Coba sih.